Hari amateka yanditswe n'intwari, hari n'andi yandikishijwe amaraso, ariko hari n'ukuri guhishwe inyuma y'ibinyamakuru n'ibitabo byo mu isi. Ikaze inshuti bakunzi ba Joli Media TV, aho amateka ahura n'ukuri kandi amatsiko agasubizwa n'ubushakashatsi bwimbitse. Nitwa Ukwikunda Ignace Joli, nkabagezaho icyegeranyo cy'uyu munsi cyateguwe mu buryo bw'umwihariko kugira ngo tumanuke mu mizi, ducukumbure, dusobanukirwe ejo hahishe, ndetse bityo bitume dusobanukirwa n'ejo hazaza. Tekereza uri umusirikare mu gihugu gikomeye kurusha ibindi ku isi, ufite uburenganzira bwo kumenya amabanga ya leta, top secret clearance. Uzi amazina y'ubutasi, uzi aho intwaro zihishe, kandi uzi uburyo Amerika inaniza abanzi bayo. Hanyuma umunsi umwe ugafata icyemezo cyo gusiga byose ukayoboka igihugu Amerika y'isi isoko y'ikibi, Iran. Uyu munsi kuri Joli Media TV tugiye kwinjira mu buzima bwa Monica Elfriede Witt, umugore w'umunyamerikakazi, umusirikare mu ngabo zirwanira mu kirere, wahindutse umwanzi nimero ya mbere wa FBI nyuma yo gufata indege itagira kugaruka maze akerekeza Tehran. Ese kwari ukugambana cyangwa hari ikindi yabonye twe tutazi? Mu ntangiriro, Monica Witt ntabwo yari umusirikare usanzwe ugenzura imipaka. Yinjiye mu ngabo za Amerika mu 1997 bitewe n'ubuhanga bwe mu ndimi, cyane cyane ururimi rwa Farsi rukoreshwa cyane muri Iran. Yaje gushyirwa mu rwego rw'ubutasi ruzwi nka AFOSI, Air Force Office of Special Investigations. Kuva mu 2003 kugeza mu 2008, Monica Witt yari mu nshingano zikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Inshingano ze kwari ubutasi bwo guhangana n'ubundi butasi, counter intelligence. Yari ashinzwe gutahura intasi za Iran n'ibindi bihugu zishaka kwinjirira Amerika. Yari afite amabanga yitwa top secrets, SCI, ni ukuvuga amabanga ashobora no guhirika ubutegetsi igihe yaramuka agiye hanze. Mu 2008 Monica Witt yasezeye mu gisirikare, ariko akomeza gukorera Amerika nk'umunyamukangurambaga ndetse n'umukozi wigenga. Ariko mu mishinga ye yatangiye kugaragaza ko adashyigikiye politiki ya Amerika. Mu 2012 Monica Witt yakoze ikintu cyatunguye ubutasi bwa FBI. Yerekeje muri Iran kwitabira inama ya Hollywoodism. Iyi nama yateguwe na leta ya Iran hagamijwe kwamagana imitekerereze ya Amerika n'uburyo ngo porogaramu za Hollywood zikoreshwa cyane mu gukoloniza ubwonko bw'abantu. Muri iyo nama Monica Witt yafashwe amashusho avuga kuri politiki ya Amerika, avuga ko Amerika ko na politiki yayo ari bibi, ndetse ahindura idini, ayoboka Islam. FBI yaramuhamagaye iramuburira iti Iran iri kugerageza kukwigarurira ngo igukoreshe. Ariko Monica Witt yabasubije amagambo akomeye cyane agira ati, nzi neza ibyo nkora. Ku itariki 28 Kanama 2013 Monica Witt yafashe icyemezo cye cya nyuma. Yafashe indege imujyana i Tehran. Ntabwo yari agiye nk'ubukerarugendo, yari agiye gufashwa n'ingabo za Iran zidasanzwe za Iran Revolutionary Guard Corps. Nk'uko inkuru ya The New York Times na Al Jazeera zibigaragaza, Monica Witt ntabwo yagiye amara masa. Leta ya Amerika imushinja ko yatanze full package y'amabanga akomeye cyane ya gisirikare. Ashinjwa kuba yaratanze amazina y'intasi za Amerika zikora mu buryo bw'ibanga, ndetse n'amabanga y'ikoranabuhanga Amerika yakoreshaga ngo igenzura Iran. FBI ivuga ko Monica Witt yafashije ubutasi bwa Iran kumenya uburyo bwo kwinjirira mudasobwa z'abasirikare ba Amerika binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngo byatumye abasirikare benshi ba Amerika barimo na bagenzi be bahura n'akaga gakomeye. Muri Iran, Monica Witt yahawe izina rishya, ahabwa inzu n'ubwirinzi bushyashya.
ahabwa uburinzi ndetse kugeza kuri ubu ngubu Monica Witt ararinzwe cyane. Yatangiye kugaragara mu bitangazamakuru bya leta ya Iran ashinja Amerika ubugome n'akarengane. Mu 2019 Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika yasohoye impapuro zo kumufata imushinja ibyaha by'ubugambanyi espionage bishobora guhanishwa igifungo cya burundu cyangwa urupfu. Kugeza uyu munsi mu 2026 Monica Witt ntaratabwa muri yombi, ari ku rutonde rw'abantu FBI ishaka cyane. Hari abavuga ko akiri muri Iran akora nk'umujyanama mu butasi, abandi bakavuga ko ashobora kuba yarahawe isura nshya ndetse kugera n'ubwo ubutasi bwa Amerika ngo bitabasha kumugeraho. Bivuga ko ashobora kuba yarakorewe plastic surgery. Ese Monica Witt ni umugambanyi wagurishije bagenzi be kubera inyungu, cyangwa ni umuntu wabonye amabanga y'iby'igihugu cye gikora mu buryo bw'ibanga maze umutimanama we ukamubuza gukomeza kubishyigikira? Inkuru ya Monica Witt idusigira isomo rimwe gusa: mu butasi umufatanyacyaha w'uyu munsi ashobora kuba umwanzi w'ejo, kandi amabanga arunzwe mu mitima y'abantu arusha ubukana intwaro za kirimbuzi. Nitwa ukwikundanyi Jere. Dushimira cyane buri wese ukora subscribe, like and share kuri iyi video ndetse kugira ngo amateka agere kure. Tubashimiye cyane ko mudahema ndetse mukomeje guhitamo hejuru y'ibyo tubifurije gukomeza kugira ubukire n'ubuzima naho utaha. Salamu shalom.